and cultural pride as we celebrate the 6th convocation of the Corporate Certificate Course 2025. Please put your hands together for our performers as they thank you respected dignitaries for inaugurating the ceremony with the lighting of the lamp. Now, to begin this memorable event on a harmonious note, Professor S.K. Patraji, Honorable Director, NIT Agartala, with Mishraji, Chairman, Center for Rural and Tribal Development, NIT Agartala. Affairs, NIT Agartala, with Risha and Bokeh. NIT Agartala. To our Dean, S.K. Patraji, Honorable Director, NIT Agartala. You cannot see. Panchali the Padma. Maybe Russell the Padma. Asram the Padma. Shivshankar the Padma. Manishwar Preet the Padma. The Padma. Sahil the Padma. Johan the Padma. David the Padma. Ayan the Padma. Thank you, sir. Khulumung ya hafaro kaya ni hamba ya hafaro nai tong nai takuk tai buhuk tong tini chung 6th convocation payo coverok certificate program NIT Agartala go ingkaro tini chief guest ni phaiman rakha Sri Ravindra Kumar Samalji, Chief Conservator of Forest, Tipra government ni Tini President, Honorable Director Sir, NIT Agartala ni Professor Sir Kumar Patra, ke अपने लोग फाइमान रखा Professor Umesh Mishra, Chairman CRTD, बताई Professor Rajiv Shah, Dean of Academic Affairs,
program faiman to baca engke tini जों 31 जन tini certificate recipient sono certificate ya fardaka engke abono karibo tini sini week long जनजातीय गौरव दिवस bo pajak tong omo tini ni main program Sir, वो तो NIT Agartala Engineering College. और को ब्रॉक नी लैंग्वेज नो त्रिपुरा अथवा Tipra वो जो लैंग्वेज नो रिजल्ट मनी आपको तब ना or nadi sini Tipra ha first of all जों ka Tripura jati sini jati ni bungbai na sini hani bung phayo sini jati ni bungbai na sini ko mane Tripura jati Tripura ha Tripura kok omong kan ni lai bung ngom ha kan theo cái này kan ke o bija bo man nai theo này kan ke ma kan ma mano si o nai nai man o bija available tongo ani yagono manai the Tripura language a collection of historical records from 1841 to 1903 o record o dot man bai nai o no nai kan ke clear ing thang bai nai sini kok ni bum tam tong mani jeng chab tong mani tam tong mani oro gobang ma sujak tong omo nai kan ke clear ing thang mani ke takuk te buk song noro nang koi nai o boy o bijap ani yago man thogo noro nang kan ke ang bai contact lagi power hodi ang nong supply nai वो रिसर्च सेशन खाइने त्रिपुरा वो मुझे रखनी वो डिस्कवर oro to aja je sini matai tong mani je tabu je chodo devata mani ha obo ke sini Tripura rok ni main matai oro Tripura rok saboba ang to tabu devdra Tripura ni ang to jati na sui tongka obo sini historical ni sini identity tong mani ke o Tripura jati ni bisinga tabu je tabu kawang ma sarni man nai tabu present o India bai marchung lo tabu riang omo Tripura jat ni kaisa clan jamatia Kolei, Rupini, Morasing, Nuatia, tabu je present de Burma Sinai. Nek om hake sing, naita klan tong tabu. Om to Tripura jat. Mane Tripura ni ha bagra. Karan chini jat ni bungbai na chini o hani bungbo phai. Ta sing tam sabba chini jat ni bung either by location or by profession by me. Ke chini jat ni Tripura de mane chini location by chini jat ni bung phai. Oma ha ke ta sing sumani anu chini o institute tani o kogna phungal tongkha orang ifil phaine tesa o institute phungal mongkha tasi ang sama kogka tini live mani sini sini oro Tripura rok tongma bui ka oro tasa national institute ro language kawan ni English language by oro phungal tong joto bijap sijau to English by phungal ngake sini halo mainly tabuk kok kani majorly speaking khaijago sadok tongo bangla kok kaisa Tripura kok kaisa bata buk kok pro kuntap no ngke o kok no warna bagai isana bagai national level international level lo warna bagai o step no personally anno initiative nakha 2017 ni simi initiative nagai ini agini approved director tongmani professor Gopal Mogaria bopam khana permit khlaika obni sikang former governor TV Acharya bobo press note file saklai dekha je dot institute dogo all language no khungang nang thang nai ite omo hai support manai angbo khatung khaja tong thongjagai angbo no program na cheng rekha certificate course 2 semester ni certificate course lai to omo hakena chung tak lai bai 6 বছর kaka certificate course distribute khai mani tini passing out man student rok convocation ni program tong tabu ikomo hakelo no kabang masalah rok o certificate course enroll file Simon nok to Simon of the NIT Agartala kaisa national institute or all over India ni try rok file pori bai Kerala ni sini Kashmir ni North ni sini Gujarat ni to try rok file pori bai ko hai kono borok bosini kok Tripura kok no borok serungi hamjabi serungi thang certificate betlang thang lagi omo Tipra kok eba tabu to kok brok ni jisai to mani obono tebo warna bagai Tripura state government initiation no
Sir, nor go tahay, nor satisfied yan. Oro Tripura government to support high tongo to language na develop na bagay. Ora government come activities fire on after to say maya. There are no doubt every government the government fiber bisa have to finance support book kayo mo. Hoito baksa government bisa kabang help kayo mano. Baksa government bisa funding book bisa mano umay kaya. Sir, how broad about Tipra language ni deep suno bahay mata. Nah, script issue ka controversial issue. अब हाम्रो सागान के आंगल controversy को लेकर नहीं मालूम। क्या बा रोमन स्क्रिप्ट बाय मेरियो पहला अगर तब जो record पहला से written record फरमानो खाने रोमन स्क्रिप्ट पहला जो मानो तो 1841 नि record the Tripura language और 1841 नि record माने न 37 तक का श्रीलंका मिनी आथर प्रदेश फायर ने अब आप खरगसा आर्मी ऑफिसर तो माने चिता काउंसिल कहते हैं आप माने अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया तो माने हाँ क्योंकि 1841 the account of Arakan journal of the Asiatic Society of Bengal ओ बिजाबो माननाय और माखा 1837 कक्टाइ सुइलां थांगाबो अब रोमन स्क्रिप्ट बाय अब नियागलो 1869 कैप्टन Thomas Herbert Lewin, usually in Hirono, Bobo Sri Lanka, near about 175 pockets Sri Lanka. Open alone in Anderson Payo, Hunter Payo. Sorry, Anderson is Campbell Payo, Campbell Paganke, Hunter Payo, Hunter Paganke, Sydney Andel, Anderson, open also in 1897 Payo, or Muhammad Moore, Boroma History, or Kormi Dongo, Korosaya. The price was how the dollar was weak also, the Muhammad Boniko said. Or actually, dollar had by Muhammad Korombi, offer for Bono, Koboroma. Mobile in 1900 Academy, Koborokman, Takura Damon, the Burman boat, Sri Lanka. All the remain as a compilation Kabuka, George Abraham creation, the linguistic survey for that. Or record Castle from 1841 to 1903, the record Manor. Night, when I go to Paul, Nanti orang ini kita kisah kau ini script di kok sama ni orang script ni Yesus berfirman maksudnya siapa lagi 1841 to 1885 86 jara Roman script sujak pila bakhangi history kita kan Roman script mana ni अब उन्होंने 1897 sini kan डॉलर अहमद मोहम्मद सुप्रीम के sini kan बांग्ला script sujak ko राधा मोहन ठाकुर को बांग्ला script ni sujak lango तो atas ini 1903 ni linguistic survey the George Abraham creation no English Roman script ni sujak no Buddha script use खाया जाता है इसके बाद नहीं सामान क्या है the script issues अब तब नहीं सीनिया बालक सोका कि वो issues में संग actually finally संग settle करना हो और बिजा बना दे कैसे और मनना है script तंगो और script कैसे सीखने one of the best intellectual group personality group हो और लेकिन सब कोई दो रात जितना सीख लेना है अब प्रमोद इसमें सुन के शायद नहीं मांगो हाँ नहीं मांगो itu oskir itu kan sunnah banget yang kalau nanti itu naik kan ke sini offside itu habis sih kan ke kan kerjanya langsung sudah berbeda itu beda deh itu cara orang dalam itu kerja offside itu stop untuk offside misalnya ke bukan offside kan sudah mana orang sampai person course relationship itu dia tahu sudah sudah